Naimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya timday mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, na income na pili ay tampok dito ilaing channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nakasangbat karon lang iti negosyante akakadwa ni Mr. Garcia, honesto. Nagpaisagana ka ni Benji, iti pagsasangwan tayo, iti panagsasarita tayo iti yate. Talaga gayam ama talag yun ni Benji, sir. Ano ti kabaalan na nga aramiden? Sa balit ti malagip ko, ni Adelpha. Apay, sir. Kaya't ko sikat ti makisarita ken kuana. No, kaya't na pa itag trabaho iti kumpanya. Apay nga taadyak maawagan. Tumatuloy ti plano mi kada Mr. Garcia. Masapul tayo ti adong empleyado. No saan na kayat ni Adelpha ti agsobli? Mga latay lagan iti kasukat na. Padasik tumanan nga awagan, sir. Masansan ka di nga awagam ni Adelpha? Kalpasan may pakaamok kada kayong agsubli akong dito Ilocos. Kinumustak, sir. Nga may di awagak manan, saan ako nasungsungbatan? Apa nga ta? Amangan no talaga saan nan akayat tagsubli. Ala, bayam nga rodan, no saan nakasungsungbatan ako nam? Padasik tumanan nga awagan, sir. Ikan tayo iti sa bali pi agundaway. Sige. Pagustuhan ka iti day takid daw mo. Ngam laglagi pa mtibili ni ko inikan ka. Well, sir. Tsak malipatan day ta. Nasayaan. Malaksid lang no saan nan akayat kag trabaho kada tayo. Saan ka na malapdan? Iti kayat mo nga ramiden. Ma-charge ti cellphone ni Adelpha. No kasta, saan na natataal? Nas ka na makitak no asino dagiti kinasarita na. Sakbay ti pan nakadisgrasya na. Amangan no damat kasarsarita na iti cellphone na. Kabayatan ti ibabalasiw na iti kalsada. Isu asaan na napakadaan. Tinakadungparkan ko na. Saan pa yan nagsubli ti puot ni Adelpha? Nangag ko tinagsarsaritaan nyo kini Honesto Amir. Numangbangon ka manin iti sa bali a negosyo. Ang mga no adaplano mo nga agnaad dito Ilocos. Pagsusugpunan mi a negosyo da itoy. Isungag sa sarita kami anaimbag. Plano, ani Mr. Garcia tipusgan mi amang himaton iti da ito a negosyo. Addan balay mo dito eh. Sa dino nga rod, ti pag naadak no sarong karak na iti negosyo dito eh. Mabalin kumit ka dito ang hotel? Anya ka di ang negosyo ti pampanunutin nyo? Naduma-duma. Hotel, condominium, subdivision, kan mall. Dakala korporasyon data. Ado kami ngagsusugpon. No pag tipunan mi, tipuunan mi, bilyon, ti pagbalinan na. Kasla nagkaraw itay tiramay ni Adelpha. Sa imbagas iti naon nagtatang. Sabay lang kumaata makaputan. Insamot cellphone na dahi tayo gigamam. Wen, in charge ko. Gaputa kayat ko aduktalan no adda kinasarita ni Adelpha. Sakbay, ti pa nakadisgrasya na. Di ba't nalubat hindi inusar ni Kamel? Ay, sutip, pinangipakaam muna ka na ta, na disgrasya ti anak mo. Wen, tatang. Kat, nakita kitay. May sangal daw sakbay ti pa nakadisgrasya na. Nakita kiti call register, nagsarita da ka ni Honesto. Ay, Victoria. Agalwad da dyan Honesto, tatang. Madugtalak lang ang nagsarita da kina Adelpha, sakbay ti pan nakadisgrasya na. Adda sungsung-batan na kanyak. Binalaagan nakman itayan ni Sir Amir. No api nga ipawid na reta abanag. Dayta, agriringan ti cellphone ni Adelpha.
Sapay ko matasumbatan na. Honesto Martinez? Saan anay Adelfa ti simungbat? Siyak ni Victoria, Honesto. Da kayo gayam, ma'am. Kaya't ko kumakumustaan ni Adelfa. Nadingitek. Saan mo ang makasarita ni Adelfa? Kaputaging gaita kat saan pa yan nagsubli ti po na kaput pan nakadisgrasya. Nadisgrasya ni Adelfa? Kat saan pa nakapuot? Nakita kiti call register tinagan. Nagsarsarita kayo kadi kina Adelfa, tinay di kong tao kaya pan nakadisgrasya nga. Saan, ma'am? Idi awagak. Saan ang nag-ring ti cellphone na? At habang kami nga nakasarsarita na iti cellphone na, kabayatan ti panagbalas yun na iti kalsada. Kat di na napakadaan ti kotse ang nakadumpar kan pana. Ma'am, no kasarsaritak ko maitiday di agundaway, naamak ko maadagos ang nadisgrasya. Pabasulan nakmatan iti pan nakadumpar ni Adelfa. Dan, kayat ka ni Maricho ti aglugan ni ti ate. Amang andong mabaling mi ti sumurot. Talaga plano, ti mga wis ka na kayo, Elizabeth, iha. Kaya't ko nga enjoy kayo iti panagbakasyon nyo di ko. Kaano, Dad? Inton bigatan, pinaisaganak ka ni Benji na iti masapsapol tayo iti yate. Sumurot ka din ni Tita Margot? Ni Tita Margot? Tita Margot! Apay, Lisbeth? Ang mga numa kasi nga, iti pagsarsaritaan nyo kini datim. Ay ayaban nakalangarod ni Elizabeth, di ka pala umasilag. Tita Margot! Sumurot kami kini Maricho kada daddy kanda kiti negosyante kakadwana. Kayat ni Maricho ti aglugan iti yate. Saan ka sumurot? Saan ko pa ingam mo? Sumurot na ita, no siyak tinagbilin, awan makasalungasig. Oh, tangag yun? Tangag mo ti ko na ni daddy? Sige ka, pilihan ni Maricho. Uray asino ka no kada Mr. Garcia kan daddy ti mang tutupkan ko na. Okay. Iha, mangrugi ka manin ako na. Jack na sumbatan ti awag mo kanyak sa Ernesto. Isa nga, inbilin ko nga may kalangan ditoy. Makumikom kagayam, Benji. Di matagkaaruba kayo kini Adelfa? Agkabaranggayan kami. Saan kami pa nagkita? Na minsan pa ilaang ang nagsarong karak kininanang. Awan ka diti nakadamagam kadagiti kalugaran. Ana disgrasya ni Adelfa. Anya? Kaano pa, sir? Mabalin nga idi kalman laang, Benji. Isugayam asaan nga agriring ti cellphone na idi. Kaasimot. Anya ka nung tikasasaan na. Grabe, ti pa nakadisgrasya na. Aging gaita, awan pa'y puot na. Planok nga rod asarong kanan iti ospital. Agkuyog ta? Saan ko mapanawan dagiti raramidik, sir? Inton maminsan langan. Sige. Saktulat ng harudan ti mapan. Awan tong aminan ti panawan ko, Benji. Adun tong ti trabaho kintun bigat. Pakamon naktulangan, sir. Sapay ko mata makapuutan. Nasingod kayo kadi kini Adelfa. Kabisadong kadi ti ugali ni mamang na. Uwan, sir. Naingat ni Nana Victoria. Agmay may sangamin nga anak na ni Adel. Binagbagaan anak ni Amir. Di namat madisiplina ni Lisbeth. Nga mamok, asaan naklang nga sutsutilin. Talaga ang naggarap ni Mario. Adda ka ayan-ayan na. Saan nga taamab na? Di kayat na. Daytay adu ti kwartana.
Asino kumangamin ti babae at di na kayat anatalget ti financial akasasaan na iti lalaki akayat na akaden na. Saan ani Amir? Kenjak to ipalugos. Ni Nana Victoria tinakasarita ka Amadinong. Ket namuak ken kuana ang nadisgrasya gayam ni Adelfa. Ay, dahil talaw na iti pagliday ako nisto. San mo't lang na makaputi ako. Anya ka diti kuna ti doktor ama. Ay, naispal ka noon. Urahin milagin nga garing. Anya ka di talaga tinapasamak. Sana nalawag ti panagsarita mi itinakyo. No kasano anadungpar ni Adelfa. Eh, ada nang ibaga-alumas lasar karo di kalsada. Hindi madong pati na paggas ti taray na alugan. Dahil tangarod ti atapin ni Nana Victoria. Nga da kasarsarita ni Adelfa iti cellphone na. Bayat alumas lasar ti kalsada ama. Ay, bakit di ata nakapagpreno ka numot lang tayo kotse? Tano sana katawanan. No napartak, nadungpar di ustaw na tayo kuman na. Ay, magyabang kami. Nakapagpreno di lugan kat sano na yan, napakarwan ti apo. Dahil tati pagyamanan tayo, ama. Sige, jak nga ro na nagbayag. Si Marong karak lang. Tapno maamak ti kasasaad niya, Adelfa. Ay. Sige, ama. Mapanak tayo agkararag iti chapel. Sakbeng agsubli akit balay da Sir Amir. Sige. Agyaman na kiti kararag mo. Barang no, agringan tinapintas nga po kung ngay malakan niya. Diyos ko. Sabi ko matama kapuutan ni Adelfa. Nakita kitilangan ni Amadinong, amadanagan unay. Kaasimat ni Adelfa. No apay nga isupay tinakapasamakan iti daytoy. Abos ta marigrigatan iti kinaingat ni mamang na. Kastoy pa'y tinapasamak na. Nimbaglakit din. Tadyak na danon ni Nana Victoria. Ang mga no pinabainan ko ma. Ay, nagsubli ka mo tadagos, Victoria. San pa yan na bayag? Happy manaw ni Onesto. Anyat kinunayo, tatang? Makakura ka? Awan dakas, tiyay ni Onesto. Empleyado na din Adelfa. Kat masignan mo, titi na pasamak na. Di kaya't ko asawan. Nasaysaya at kumano nakapagsarita kami. Inrantanan samot tinang liklik kanyak. San mo't nga ta? Agad tanya kumaga pa nga ramidin na dahi ta. Ay wagayam nakasarita mo ni Camel. Saan ka dahi? Wan. Saan ang nakita ni Camille tinapasamak ka ni Adelfa? Tinapatag. Makaring tonti apo ko. Saan ka di pa nga may ti doktor na? Saan pa yung jakban na mo sa dutsaman? So nagsubli akadakos. Takayat ko makasarita may panggapiti pudno akasasaan ni Adelfa. Sana nagsarita naman ang Onesto kan dati. Manipod itay pimanaw. Saan pa yan nagsubli? Katnimat manong Benji. Apay nga awan. Katatamat ni Daddy. Pagpakuyog kami kumakin ni Maricho. Paanak ba't tayo tiyay amadukot na noon aramidan na. Awag ka man kiti. Ano? Nagawid nga tayo dyan lugar da? Aday ka. Hello, ma'am? Ayan niyo, Manong Benji. Agpakuyog kami kumakin Maricho. Dating itak, ma'am. Saan kayo amasango? Anya? Takpay nalpas din ang ibaw na ni Sir Amir. Sa di nang amintayan mo? Isagsaganak na kiti pagsasangwan tayo itong bigat, ma'am. Sumurot ka katimat lahat. Juan, umay kami kini Maricho. Nga nga ta Onesto. Kahit na nga tati
nga maneho kada kami? Nay, ang kadi pa yung nakasubli ni Sir Ernesto dito, ma'am. Ha? Apay, napanan na. Napanti hospital, ma'am. Nadisgrasya ka nung amin ni Adelfa. Ah? Awan sapay tipuot na. Aniya? Sige, arudan manong Benji. Amangan no saan kami narumwar kin ni Maricho. Apay nga ta? Malitayanak ka di, iti napasamak ka ni Adelfa. Nadisgrasya ka, no? Alam mapay kumagat ka gurgurak na diya babae. Anya ko matipibi ako kankwana. Depende sa mati kinasarita mo ti cellphone mo, Lisbeth. Apay, analiday ka? Wow, Tita Margot. Adda ka gaya mi tiya sidag ko? Kas ka na radyo. Aniyati ko na? Apay makagura ka, ha, Tita Margot? At mo, adda nadlaw ko kada kiti lumugar. Itinapnapanan mi kini Maricho. Naisag da ngagdengag iti radyo. Kanya ka di man ita pagsarsaritaan nyo. Dad, inawagak ni Manong Benji, tagpakuyog kami kumakin ni Maricho. Saan na kayo amasango? At nang ibaunak ken kwa na. Uray mat ni Manong Honesto ko ma. Awan ka no, tanapan ni hospital. Apa anapan iti ospital? Nadisgrasya ka no ni Adelfa. Anya? Awan ka no may puot naging kay ta, Dad. Kaasimat. Maasyak ka kadimat lang kinkwana, Lisbeth. Unak no kagurguram. Anya ka kadimat, Tita Margot? Kasi nakadakdakas laon na mo ti pagkit-kita ang kanya. Oh, apayasan nga imbaga ni Honesto na ita kanya. Lading itak no saan ka nakasubli adagos, sir. Apag iswa makarawara kiti ospital, ita inawagan nak ni Sir Garcia. Nagpakuyog iti may sa paginuman. Nangitable kayo, iti babae? Dabag ko ang asem kanunay gay. Nasapa pa itay, sir. Ang maipapan iti business ti nagsarsaritaan mi. Amo nagayam ni Mr. De Los Reyes. Oh, anya tinagsaritaan nyo? May papan kanila kay Sigmundo. May ipapan ka dagiti negosyo na, sir. Malagip ko gayan. Apaya di mo impakaamo adagos kanyak tinapasamak ka ni Adelfa. Napanak namin adagos iti ospital, sir. Paano kung di nga ibaga kada kayo? Kaputa binilin da kakasaritak. Kaskemat gayam tinapasamak na. Intun agsubli kay Jay. Magtidak to iti tulong. Well, sir. Ngam kalpasan siguro ang makapagsarita kayo kada Mr. Garcia. Ngam kaya't nga ni Nana Victoria ti agawat iti tulong. Kasla na tangigmat. Diya ko na uray ti idadatang ti doktor amang tamtaming kini Adelfa tatang. Iso ngay nawaga ko. Ay, Kat. Aryati ko na. Ada ko matitikas ti nga oras. Ada ka na pa siya na iti klinika na. Nga magturungan dito eh. Ay, kitab ni Adelfa Victoria. Nagliday tilaga na. Nay, manartaray kitilwana. Wanyak paiso. Nakuti daki ti ramay na tata. Wan, sabay ko mata makaringan kaya po ko. Iniinutin nga agsubli ti normala ka sa saad na tatang. Agyaman na kiti Diyos. Impangag na ti araraw ko. Agsubli ti puot ni Adelfa. Ay, kita na talang na Adelfa. Ngaglulwa, Victoria. Adelfa, iha. At tuyak. Di ka nagsangit. Naispalkan, gan patay. Nagkidumat lang. Santa pilitan gagsaw ta nakapsot bay lang. Tinapatag tatang. Nagsublinti puot na. Makaasang sa kunin na nalukay. Ay, saan ka nakatuturo? Gapoy tinapasabak ang kwana. Alam mabalin mong tiagawid. Siya akong timang bantay ti apo ko. Uray mat na kayo, tatang. Kasapulan niyo matiin na. Eh, saan nabalikan niyak ta? Nakaturog ak lakay akong.
Nitata nga talaga. Sige, awagak ni Venerta umay naksukunan dito eh. Marik na akong ti pa nagkapsut ko. Uray, taada tinangda nag-akadwayo amang bantay ka ni Adelfa. Sir, mabalin na kalpasan na may tulnog kayo tiigid ti baybay. Sarong karakbit ni Nanang. Basta saan ka ngagbaybayag, Benji? Kasakulan na ka iti yate. Api nga mit asaan ka anapan, hindi rabi eh. Inlipas ko nga minti pinasikaso sir. Awan ngagpaso. Oh, da kayo adwa. Kumusta kayo, Mat? Abay adi nakikuyog ni Maricho kada kayo. Inawis ka nun, Mr. Garcia? Van ka no ti pagluganan da? Naalan samot ka ni Mr. Garcia, tayo dya ababay. Sa labali, tawan mo't kanad din na. Benji, malagip ko man kede. Sarong karam tuman nga ron niya Adelfa iti hospital. Mangipaaya kiti tulong para kinkwana. Anyat kinanayo, Dad? Di mo ibagang agselos ka, Lisbeth. Nagasgasat ka, ngam timaik ka ni ti abuloy. Anyat ti kinunam, Tita Margot? Margot, anya nga min ti ibagbagam. Ken sabalit ti abuloy iti tulong. Kaya giti kotse ni Sir Amir. Apay nga ta nagsubli. Nagapon samat iti igid ti baybay. Sir Amir. Apay nga ta. Hello, sir. Nakadaron kami dito igid ti baybay. Agsagsaga na kami alumugan iti yate. Nakailangan, turo-urayan me. Dandani kami makadanon, sir. Nasabat mi mati kotseyo. Sarong karon biit ni Benji ni Nanang na. Pinilin ko ang mapanakitaan ni Adelfa iti hospital ken nang tayo iti tulong para kinkwana. Kastagayam, sir. Umay tulantan ni Benji. Na kayo kada Mr. Garcia tinapatay. Sige, sir. Na kayo ti makam mo. Naimbagabigat yung ama dino. Ay, Benji, si Kagayam. Diyak namin nagawawi DJ balay. Iswa, diyak namon na dagos tinapasamak ni Adelfa. Ni Sir Ernesto pa ilang tinakamak. Kagayam anak, tanalagib mo sa rungkaran ni Adelfa. Kumusta ni Adelfa, ama? Kaasimat. Siya kabaya nagawid ni Victoria de Rabe. Nakareng na Adelfa. Ngamasan miya nakasarita sa nakapsun pa ilang. Tinapatag. Siguradong tipan nakaispal na. Bingaya mama. Ada pa ititad ni Sir Amir. Ay, hagaman na klaunay. Ngamasan nga ta na say-sayat no. Mismo si kati magyawad ka ni Victoria. Ang mga nusan ko na mauray pay. Amo yung matiga po na. Sige, sige. Mawatang ka. Agyaman na kama dinong. Mabalin. Diyak kaya tamamuan ni Nana Victoria. Asyak tinangiyawat iti kwarta. Napintas amin na plano tayo kakadwa. Ngam gaputas saan tayo ang mapagigiddan na ito ang negosyo. Masapol ang may sapay lang ti irugi tayo. Anya ti makunam honesto? Nuan niya ti mapagtutulagan. Iso ti maipatumpal, sir. Sana na ita ti kayat ko ang mangagankin ka. Gaputas si ka ti mangimatmaton iti kumpanyak dito Ilocos. Kid-kid-dawek ti kapanunutam. Amin na kaya't yung negosyo. Adan dito yung probinsya, sir. Hotel, condominium, mall, subdivision. Kastapit agad yung BPO center. Anya nga rin tima ko na, Mr. Garcia? Apaya saan ka ngagtimat? Ni Maricho mat isang kakitam. Nagkuyog kayo lang aruda ni Dirabi.
negosyo ti gapuna nga may tayo dito madamdaman ton ti bisyo. Uray anya negosyo, Amir. Panagkunak mabalin. Kuno ba't kat di na ako na? Depende lang iti diskarte na ito. Paset ti negosyo ti kompetensya. Nga noon niya na iti ad-ada ka sa pulan, iso. Ganadamadlaw ko kurang dito'y probensya. Kurang ti master ka na pagtrabahuan. Kas kuma iti faktorya. Good idea. Kuno na ita napalii mo, pangwartaan dagiti tao ti masapol. Anya nga ron ti igatang da, kada iti masapol da iti mall, wano pagbayad da iti subdivision, no awan matdak ka lang pastrakan da. Kadagiti existing nga negosyo ti probinsya, sir. Dagiti adda negosyo na. Di adda akong magat kadagiti yung negosyo. Kuno launa da ita, Onesto. Ano ti pagsasangaan, ti saritaan. Ti panunutan da ita. Noan niya apaktorya, ti patakderin tayo dito Noan niya, ti kabaalan nga aramidan, nagiti tao. Apay dito ang kwarta, tata. Apay ayaw-awat yung kanya. Nagapuan na. Tulong dakin ko kwa iti kumpanya pagtrabahuan niya, Delva. Apay ka. Saan mo ito nga empleyada ti anak ko, Ichay? Nagbakasyon lang ti anak mo. No pa'y binalagan iditagin ko kwa iti kumpanya. Mabali na santo na makasublay. Matlagayam. Dahil tati kaya't kaasawan. Apay pay laeng. Anak ko lang, saan nga dakas ti tumulong anak ko? Masya na nga takang kuwana. Sana nas ka na tumulong datata? Kabaala kagastusan ti panak-ospital ti anak ko. Basta tagatad lang na ito nga madakal na banag. Ti ka di akin kukoy ti kumpanya, tinangyawat ka da kayo iti daytoy. Saan naman ni Camel iso tinangyawat? No kayat ko ngay subli day ta kwarta. Awan mabalinda. Victoria. Gab, saan na deta ti pagsaritahan tayo tatang? Manipod ka di ti Rabi, saan ka din na nakapuod pa'y ni Adelfa? Ay, naluka kita'y barbaga o nagreng. Nakasaritak ka mapagbit lang. Nakapsot pa lang danak mo. Marigatan to pa yung agsaw. O sige, siyak timang bantay kan kwa na aging kain ton bigat. Agawid kay ton, tap na makain na kayo man. Kaya ni Victoria nga suble ti kwarta. Natagig ti anak ko. Kapabalin na ba't kade? No pa'y napadakil na ti anak na asa na tinultulugan ti ama, ti apo ko. Adadaman nga ta na makaguran, umaamuan na ani Benjamin tinangyawat iti kwarta. Nadlaw ko, akabutang ni Hamen, ti anak ko. Iswasan da nagkatuluyan kanya Delva. Kinalapit. Adi mapasahaba kag sinublyan da. Tadi nakabalan ng laban ti kalintigan na ba't da di alalaki. Arami din may kinimaricho dito yate. Saan kami lakuman na si Morsurot? Ni dati mat ngamin. Makisangsango ni Maricho kada Mr. Garcia nga agiinom, Lisbeth. Masuro na kiti day dyan, Maricho. Anya ko mati pakasurunam kenkwana. Wano, ada sa bali a pakasurunam. Anya ko mati sa bali, Tita Margot? Day mo to ni Benji. Uwan. Iso tinakalugan iti bangka adi mo to. Anda ka kaya man, Benji. Tumagay ka. Sige lang, sir. Madamdaman ton. Agpadatan samat, adi unay agin inom itinasangar, Benji. Oray pa magusto lang. Gano, agpulutan kalatan. Malagip ko kayam.
Kumusta niya, Delpha, Benji? Nakapuot ka din? Nakapuot ka nun, Idi Rabi, sir. Pwede tayag sapa. Nakasarita da ka nun. Apagbait laan. Nasaya at mat na nakapuot matlangan ni Adolfa. Ket titulong nga agpaay ti pan naka-ospital na. Inyawat ko kiniama dinong, sir. Dala, mabalin siguro ang mangal daw tayon. Ituloy tayo tumanan ti agsasarita inton makapalpa tayo. Dad, mayat ko tayo gawin. Nagbiit ka na uma, Lisbeth. Awan mo tiraramidag dito, Dad. Mapan kami langan nagpasyar ka ni Maricho. Nabartekan ni Maricho. Pinainumat ngamin ni Mr. Garcia. Kanyatim ako namin tinagsasaritaan tayo, honesto. Ala ka di mapanunot mo na pinta sa faktorya ang may patakder diti probinsya? Dahil dati masapol nga adalan tayo, sir. At ako mamaaramid ang feasibility studies. Ited ko na itang assignment mo. Adalan man ay bag, noan niya tinasayat at trabaho, ang mabalin tayo nga ijaya kadagiti tao. Ibagagtuman tayo taka ni Mr. Garcia, kaya nang iti kakadwana. Dad, kaya kong tagawid. Ang nakaturog ni Maricho. Nakaturog, iti pan nakabarteg na. Indumog na latan iti lamisaan. Panawak na ta ni Maricho, Dad. Makaamo na ti biyag na. Ibagag ka ni Benji, mga yabi ti bangka apagluganan nyo. Siyaklatan ti makisarita ka ni Benji, sir. Ha? Ay, kunak mo ti cellphone ko di agun-oni. Timot gam cellphone ni Maricho. Hoy Maricho, agrin ka! Agun-oni ti cellphone mo. Saan mo amariing? Nakaturog, itinalaw sa bartek na. Ay, ti boyfriend na ti umawawag kan ko na, Dad. Siloso mat namin day jay. Agsinadamat nga tan. Hawid ako na, Mir. Itay pailang nga makaididdaak. At dapat mabalin mo pagturugan ito yate. Anya ka diti plano yo kadagiti padam ang negosyante. Palabsan tayo tagpatnag dito yate. Ituloy mi kumatag sa sarita. Ngam nabartek maten na itinagduma. Ora ni Mr. Garcia, nabartekan. At dan sakit di sa bali a panggap na kini Maricho. Agpadadra ka ni Maricho ang nabartekan. Agam, ikarigatan na kano ti sumurot ka ni Lisbeth. Nakariingi tayo, ket nagapadansa iti kayan-ayat na. Dahil tantumot namin na babae. Noon niya tinang itugtugutan ni Lisbeth. Ada siguro ti bangka. Sumurot ka nga rodan kadakwada. Makaw-awid mo tan na Maricho kan Lisbeth. Agsati ka di ba iti yate, Manong Benji? Wen, ma'am. Itulnog kailangan kin ni Madam Margot. Makakapkapiak. Isado mo as tayo pa iti coffee shop. Makaidita ako. Iyon nada ko nga itulnog. Huh? Uray sa dinon to ti kayat yo apapanan. Tita Margot, anya na may bagbagam? Iyunatan nga itulnog ni Madam Margot, Lisbeth. Ay, ni Marichu pa'y gaya. Dandanik mo't na nalipatan. Naimas pa ilang titurog na. Takas ano, nagaduti na inom na. Mayat mo't abinartag ka. Nang gatong iwagpak ka dito ng aksyoman kanya. Hindi mo ni pugot-pugot ko. Makapasok mo. Nagkukuyog tayo ko man kada Lisbeth a pimanaw honesto. San kun ang makasarita na saya at dagiti kakadwa? Naimasan dati minum iti arak, sir. Naimas ngamin dagiti na isagana pulutan. Aldanto sa bali a palagsasarita mi manan. Kaya da kanong matagsibli iti resort, sir. Kasaritak to idan inton bigat. Mangisagana da iti proposal a negosyo. Malaksid kada iti napagsasaritaan tayo. Mabalin mo't lang iti plano yo, sir. Takayo mo't lang tinagkuna. Pasat ti negosyo ti panagkokompetensya.
Barang masubyak ni Adelfa iti ospital kat makasaritak. Nagapuwa kiti balayo iti rabi Camille. Sa imayak manan itay, sakbay nga imayak iti ospital. Ada ko makayat ko adamagan ka. Wen, si kakano tinangyawat kanitatang iti tulong, ngayon pa ay iti akin kuko iti kumpanya pagtrabahuan ni Adelfa? Wano pagtrabahuan niyo? Anya, awanti. Di mo ibaga ngayon ulbodan nak ni tatang. Oh, sige garutan. Sana balin. Bye. Oh, nagsubligatan ni Onesto. Apa ingin limod ni tatang kanyak? Victoria, ada kagayaman. Tatang, amuyo ka dino sino tinakasarita kiti cellphone? Ni Camille. Ay, nga taan na tulagan ni Benjamin ni Camille. Awan ka no tinyaw awat na kada kayo at tulong. Anaga po kin ni Amir. Yakin kuko iti kumpanya nagtrabahuan ni Adelfa. Apay nagulbot kayo kanya? Ay, Victoria, pasensya ka kuman pakawaran na. Nagsubli ka din ni Onesto kat iso tinangtad iti kwarta kada kayo? Namapay nagulbot kayo kanyak? Eh, sana ni Onesto. Ni Benjamin. Anyat kinunayo. Ay, kastoy na ay. Di pagpabayan ni Benjamin kas driver. Katiso tayo kumpanya, ngaking ko kati pagtrabahuan na Adelfa. Kaya't yung asawan, agkit kita da Adelfa ka namin? Eh, wanay baga na Adelfa kanyak no nagkita da. Ang mga ninaksinobyan da, asaan yung anam amuan? Ay, di ko manananay panaging bagdanak mo ti panunutam. Laglagi pa. Asan ka pa yan nakasarita, ana saya? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Benji, kasta unay ti panangistimar mo itilugan ni Sir Amir. Di ka unay. Ang mga agkopas ti Maris na. Ay, naangaw kagayam, Sir Ernesto. Guwapo kay lata. Agpada ta. Naguguwapo ak lang ata iti taludigos. Papanan nyo kadi masapa, sir? Sarong karak ko man ni Adelfa di ospital. Sakpay asumber kak. Barang makasarita kon. Matpaturog ni Adelfa di. Panagsorong karkukin ko anay di kalman. Barang makasawakon, Benji. Idi saan tayo pa anam mo na disgrasya. Inik ka na kiti ultimatum ni Sir Amir. Nung kaya't pini Adelfa ti agtrabaho iti kumpanya. Na-disgrasya, sir? Di nala maawata na? Aman mat siguro. Oh, amangan no kaya't nakakuyogin. Amangan no masapa rumor kami ni Sir Amir. Sabagay. O sige, saklat tang harudan ti mapan. Masapol nga awan ti makamoy ti napalabas mi kinadal pa. Gayam. Nalipatak nga inawagan ni Camille. Kasanong da ito eh. Napanan nga ta ni Manong Onesto. Nagsama na rin mo rin opisina? Katnimat Manong Benji. Masino ti kasarsarita na iti cellphone? At kasarsarita ni Benji iti cellphone na Lisbeth. At damat gayang palimad ti loko. Ada ka lang gayam iti likodak? Sabagay, guwapo ni Benji. Adulakit di ti maalilaw na. Oray driver laang ni Amir. Tagiba sitem ni Manong Benji? Among ka di asaan la a driver? Oo. Isaksak
sakit mo ni Benji? Bad ka talaga. Ang mga no, agsubang tamanan ngagpayson. Awon kaya. Apay adyak na panuno. Dita ka man lang. Ang mga no mausar ko ni Benji. Itapay lang. Masapol sa baya kon ti amin. Honesto, si Kabit Gayam. Nay magabigat siyo, Ama Dinong. Nagsubliak ta kumusta ak kuman ni Adelfa. Yan mi pa yun na yan nakasarita. Nakapsot ba lang? Nakakaasimat. Ay nagsublit ni Victoria. Si Kamanan, Victoria. may anak lang tatang. Masapol ang makasaritak da ito'y at tao. Nana Adelfa. Saan nyo kumatagidaksen ti panang sarungkar ko kina Adelfa? May saan na patag-agayam ti balasang iyo. Kan ibilbilang pala ang Sir Amir nga empleyado ti kumpanya. Tayong pakada namat iti nagbakasyon. Kat no'y bagak asaan ko napalubusan nagtrabaho kada kayo. Adda ka di maaramidan niyo. Uwan nana, panggad nyo dayta. Saan may amay papilit no saan na nakayat ni Adelfa ti ang trabaho kada kami. Sakbayaan na amon may ana disgrasya. Kayat ni Sir Amir, no interesado, no kayat na pa'y ti ang trabaho kada kami. Nasaya at mat tanay bagam dayta. Nga madapay na patpatid nga ibagak. Honesto. Ibagam iti dadya binhamin na napaklang nga ulbod. Ni Benji ka di ti kahit yung asawan nana? Wan, hamin tinaganday jay iti lugar mi. Gami din nagtrabaho iti Manila. Nagpali na Benji. Kastagayam. Kuna ni tata nga ni Camille kano tinangyawat iti kwarta kanita. Anag ka po iti boss mo. Iniyulbod ni Benji nga imay dito ospital? Idiyak mo dayta nana. Iso nga ibagam to kan kuana na pagklan nga ulbod. Idanon mo kan kuana. Dayta nga ibagak. Kan ibagam, asaan ko akaya amakita. Mayat tiyag kape. Naimbag ta nalulam, napintas tiyag palabas iti oras diti reflect. Nalamis ti puloy, manipo diti kabambantayan, kan manipo diti baybay. Naimaglakit din. Nasaan anadawol ti baybay idi kalman amin. Saan ka kadi asumrak iti opisina? Madamdaman ton. Ang damot ni Honesto ang makamoy ti kumpanya. Ngam nasapa arin mo. Diyan ka mo na impakada na kini Benji iti papanan na. Uno, sika ko mati nagpakadaan na. Kunani manong Benji, nasapa ka na rin mo manong Honesto. Panapan pa iti ospital, sakbaya sumrak ti opisina. Apay, anya ti aramida na iti ospital. Oh, saan nyo ka di nga mo na disgrasya ka no ni Adelfa? Tinongper ka na ti kotse. No, di ikat mo lang. Dahil kay napintas nga empleyada ang nagbakasyon, nga agnagan iti Adelfa, saan ka di? Ar-aramon sa ni Honesto. Aram-aram lang ibagbagayo at Tita Margot. Baka buwisit kayo. Nakpanalanringan ni Maricho. Agpaitol ng kami kini Manong Benji. Ang selos sakit din ni Lisbeth. Sutil manan. Pinagaki din ni Honesto asana mabali na makirelasyon iti oray asinong empleyado. Inakman lang nga nagdigos. Uray ni Amir, nasuron ka ni. Ang mga nupod no ti atap, nga ada pa nagpursunada ni Lisbeth kini Honesto. Anya ka ti aramidan ni Amir, no kas pangarigan. Ay, yan ko marumbang nagirya, ngayon bagam ka ni Honesto. Impadlaw mo kang kuha na tiguram ka ni Hamid.
Katanya rin naman na mapanunutan na. Awan bibiyang ko iti day tatatang. Ay, Urayan niya pa iti panunutin ni Onesto kadagiti ng bagak. Ad-adda na tiyak kayat nga at subli ni Adelfa iti trabaho na. Into nagimbag. ang mabaling kumamatan ni sanang ti kasaritam dulangan. Nalpasan tatang. Saan ko na may babawi day jay? No, makapungtot di may sa tao. Talaga sana na makapanunod ti tinaimbag. Kasla tiyak mabati. Asaan ang nagsarita da Adelfa? Ganiti day jay ahamin. Kaya ka ditikurakan ka. Tinananay ko mapanagimbag na Delfa di panunutam. Saan mo pagturayan ti pungtot ti kaunggam? Kung naman saan ka madanon ti opisina, Manong Onesto? Sinarong karam ka no ni Adelfa iti ospital? Saan ko man ang anak kasarita? Ni mamang na kan apong na alakay tinakasaritak. Nakaroon sa tipan nakadisgrasya na. Nakapsot ka no pala lang, Lisbeth. Sinarong karan sama ti Manong Benji di Kalman? Gaputa adda pinaitad at ulong ni dadim ka ni Adelfa. Adda ngamin bilin idi ni dadim kanyak. Apag damagak ni Adelfa. No kaya't napay ti agtrabaho iti kumpanya. Apay, sir. Anya ti bagayo kanyak. Sa pinayabandak dito opisina yo. Benji, para ka natalang dito ya. Awan sa bali makam mo. Pangaasim, saan ko maamakadanon ka ni si Ramir? Anya ka di dayjay, sir. Nauyong gaya mo talaga ni Nana Victoria. Impambar mo kanu kan Camille. Anang iyawat iti kwarta kan ama dinong. Nadlaw ko. Kasla kagura na kaunay. Kuha, sir. Sa anak mo taman nakibiyang. Mas daawak lang, Benji. Saan nga minanasayati panaglangan da Nana Victoria kan nanang? Napilitan na klaan. Tabi na anak ni Sir Ramir. Saan ang mabaling? Nadama ka mo. Noabay kagura na ni Nana Victoria. Talaga na pintas dito opisina yun, Dan. Mabalin ko gayam ti maturog iti private room yun. Mabalin na unay, iha. Ni Maricho Gayam, napanyasaan kayo ang nagkuyog. Ay, nasakit ka no ti ulo na. Sa awawisan man ni Mr. Garcia. Nagapadala nga rodo ni ti boyfriend na iti Kalman. Nakaado na talaga ti minom sa nakapsot ti bagina. Dad? Udno ka di akayat yung paila pagsubyan ni Adelfa iti kumpanya? Tibilin ko kani Onesto. Namagan na kanya Delfa no kayat na pa'y trabaho iti kumpanya. Ngam na disgrasya matgayam. Kabala na nga tapay iti trabaho? Amang ano na baldado met Dad? Saan ka numat ang nadangram na gitisa ka na? Oray makatrabaho ton? Saan nyo palubusan? Wano saan nyo ngawatan pa, Dan? Aguri ka man. Apay kaguram launay ni Adelfa. Basta. Yakon kayat ngagbalin ng empleyada yun. Ay, nagsarsarita kami lang itay. Inyadel pa. Brian na timisa mitay ni istorya. Ngay may manan ni Onesto. Pagkaragsakan na nga damang sarungkar keng kuana sa nagkinaman. Yakin baga keng kuana ti panagungat ni Victoria. Amagan makapatag sanlata iti kasasaan. Ay, nagsarsarita dangatang agpaisokan namin. Mayat ko ma, no makasarita ko ni amin. Sir, Jack pa lang nakasarita ni Adelfa.
Biso ajak pala ang naibaga kibili nyo kan kuana. Bayam nga agpaimbag. Alright na nakalasa rin. Dahil jayon ti mauli panang sarungkar mo kenkwana iti ospital. Sige, sir. Alright agkaro ba na Benji ka na Delfa? Adala ta maamuan na may papanikan ko na. Pagsaritan taman ket di. Napagnunumuan tayo di kalman. Ada ka din napanunot mo feasibility studies may papanit ti nasaya ta faktorya mabalin na pagtrabahuan ng iti tao. Ikanda ko mapa itinan anay agundaway ang mga dal iti panagbiag mi kadag iti agendag iti deto alugar, sir. Amok nga do ti pakakumiko mamiti kompanya. Napanunot ko masapol ti adu pay a hotel. Ta adu ti turista nga agpasyar dito ket masapol da ti pagdagusanda. Pudno launay, sir. Isu nga umungag tuman ang dagiti pada ka negosyante. No, kaya ti agmi-meeting iti resort. Isapsapa yung ipagkaam mo. Tapno may pareserba. Di magasak iti balay da na sanang sakbay nagsubyak iti ospital. Napan kano ni hamin iti balay da di kalman. Ngam saan nanay baga asinarungkaran na ni Adelfa. Oray, tanda ka mo dyan. Nagawin ang pailangang wan. Sige, siya akong timakamo kini Adelfa. Nabaybayan yung sapay kit din ti Farmio. Manipod na ospital ni Adelfa. Sana ko na nakabano di ay. Adamot kiti binilin ko ang mga sasikaso. Saan yung katipa nakasarita ni Adelfa? Nakasarita nga mapagbit lang. Imbagayo ka di, tiya ay ni Onesto? Awan. Diyak yung baga kang kuana, dagati nagsaritaan niyo. Diyak kaya't nga dada dumagsantirik na. Awakan nak ni Lisbeth. Anya kumatibaga na kanya. Kaya ko kumakasarita ni Benji. Hello, Lisbeth? Tita Margot? Nakaring ka din ni Marichu? Nakarwar pa kit din. Ada kinasarita na iti cellphone na itay. Diya ka mo, no napanan na, saan mata nagpakada kanya. Napanan nga tanay chaya babay. Kadwa kami ni Manong Benji. Umay kami kumadita at asukunan mi. Diya ko nga rin makasarita ni Benji. Kadwa mo ni Lisbeth. Oh! Kat ni Dadim? Ha? Anya dita sa lunsod mo? Siyempre, at dahil opisina na. Apaya di kayo rumor, tanong pa niyo kitaan. Amang ano kaya't mo damagan, kani Manong Honesto. Anya kumatidamagag kini Honesto? Kat, amang ano kaya't mo damagan. To apay, asaan ani Manong Honesto ti katwa, no di kat ni Manong Benji. Wangan paiso. Apay ngamin. Danga! Bastos! Danga ko na nakidi. Inidip na ti cellphone na. Talaga saan nakakabain. Nasurun nga tatimbaga. Kat no isumat tinang ibaga. Nga apay adyak dinamag. Asaan ani Honesto ti kinakuyog. Pumudnon tulong at isursurun ko kan kuana. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Nabayag lang agpanson. Ayak nagpasyar. Ititarakan ko abaka kan kaldin kan muyong. Nempagtawan na bukaw. Naglalo ka na gati manukan pato. Ay, malagip ko manan na Delfa. Nusan ko na disgrasya kadwak kumaita. May ayatan ko mga positibo nga dagiti muyong. Kanda, pasaray paran mapay dagiti kalding.
Sabay ko ta mapasubli ng tipig sana. Tapno makasarita may nanaimbag. Anya ito yung mapampanunod ko. Aglalaw ka na. Iyak mawatan. Luatan tulagan nga kuyog no jak maoran ni Benji Honesto. Nagpaymaneho ni Elizabeth kan kuana. Kan impakada ni Benji, asarong karan na kanon ninanang na. Saan nga tama pa iti ospital, sir? Apa ada magam na ita? Pagimunam ka di ni Benji? Sir, Saan na kayo sir man? Agpadata alalaki. Napintas ni Adelfa. Basit mo't la tinagidyatan da ka ni Elizabeth. Napudpo daw lang ti anak ko. sige nga rod, sir. Nagsubli ako niti opisinak. Aging gaita. Maburburtsaan ako kailangan iti dahil nga inaramid ni Benji. Abwes ita ka ni Maricho. Iso nga inawis ko akadwak na may dito'y probinsya. Sinurun na ni Tita Marcot? Danga talaga. Pangitulnugat kin ka, Lisbeth. Ituro mo na to, ti kotse. Panunutik pa niyo sino kin dito si Muruta ni Maricho. Kasama ito dito eh. Agawid ako ma. Tadamagat kin ni nanan no asino kada Nana Victoria kan ama din ng tada iti hospital. Ang bantay kin ni Adelfa. Oh, apa na pa uli magkamanong Benji? Agsao ka lang ta, uray dakas. Ay, ma'am. Umisim ka sa mukudkudin ta olom. Makadisgrasya ka, no kastalaan. Kita at man na niya tiramida ni daddy kin ka. Pagsarik ko. At damot nagtuktuk kasano na ita. Iyak mo lang nakita no sino na ita. Kaya po yan. Nag-awid nga ta ni Victoria. Damat ka di kadwa na amang bantay kin Adelfa. Amadino. Umayak man. Kasla kabisadok na dati mo ka. Ni Benjamin daytoy. Hindi amin. Mabait lang. Naamak kini nanang. Ani Nana Victoria kanutimang banpantay kini Adelfa. Nagsaruno tayo lang. Imayak. Takayat kayo akasarita. Ay, dumanon ka. Naimbagrimay ka. At dadagit iba, nagakayat ko ang malaw-lawagan. Imbag ta sana nagdiretso ni Honesto dito yung roof deck, Margot. Nakita na ko nakarupangit ka. Aging gaita, masusuro na kailangan kin ni Lisbeth. Apay manan, nabanog tibagi kan panunot ko. Nagbastos na dya, Lisbeth. Danga ko na nakit din. Talaga saan kayo lang tagag kinawatan Saan ka kadipay anarwam kan kwa na? Salaam latan ti ugali na. Saan taman lang na pagsaritaan dayta? Amo at ti anak mong tumatlaang ti kanunungan. Apay gayam ani Honesto ti kadwa managawin. Jak na oray ni Benji nagsubli di opisina. Iso ani Honesto langan ti kinakuyog ko. Talaga ani Benji ti kinakuyog ni Lisbeth ang nagpasya. Nakisinarak samot ni Maricho kini Mr. Garcia. Kita, laita klase ti panagpampanunot mo ti saan niyo apag kinaawatan kan ni Lisbeth. Nagpakada ni Benji, asarong karan na ti inana. Abang ano ijay payan nga umyan. Indak malagan mangalay ti arak. Tawisak ni Honesto nga ginom kami. Naima sa pulutanan di presko nga ikan at dinagas mi iti dalan. At iti pagsayatan na diti probinsya tapasi nga presko ti masida. Nasdawa na kiti makitak ni Adelfa. Tiamok mo. Saan kami nga kita pa'y?
Ay, nukasta. Sana nagbidot ni Victoria iti adab na. Ama dinong. Denggendak. Siya lang tinakakita kini Adelfa. Ngam saan anak kita. Anya? Di na mo idi asyak ti Benji a driver ni Sir Amir. Inggagara kaliklikan ni Adelfa. Taday tating karek kini Nana Victoria. Ay, day dando nga ro dati baga kini Victoria. Itong makapana kayo hospital itong bigat. Nakagura nga men, iti pa nagulbot ko kang kuana. Bidot ko day ta ama. Ngalipatak nga inawagan ni Camille. Tapno, ulagak ko ma. Ah? Diyak lang min kita maman ti anak yung sinarong karak iti hospital ni Adelfa. Ay, dinayo ko day ta nga inaramin mo. Ama? At dapat may isang ibagak kada kayo. Iti da ito'y naudi ay mi dito'y lugar tayo. Saan ko na naliklikan ni Adelfa? Anya? Saan na ninamnama da iti pa nagkita mi? Di ta na doktalan na asyak ni Benji. Ay, saan na rumba nga mamo ni Victoria na ita? Sige na, ama dinong. Di ako nagbayagpay. Agkuyog kayon tulangin ton bigat. Tulnog kayon to iti hospital. Oh, manong honesto. Agmimesa ka mat nga umininom diti roof deck. Ayan ni Daddy. Anda ka nulangin nala na iti kwarto na. Di mo't intulnog na ka ni Benji. Imainak lang sinuko ni Jim Mola nagpasyarak. Ngampin mano matlaan. Nagpakada ka ni Daddy nga umyan ni Jabalayta. Anda kagaya man ha. Wendan? Saan kayo ka diyan nagkita ka ni Marityo? Awan bibiyang ko iti dadya babae. Arami din na pati kay kayat na. Agsina dan tulat na iti kaya nayat na. Agayem kayo. Kalpasan na, ada diyo pag kinawata. Oh, dad kas na kayat ko ti aginom. Mabalin ka ni? Makisama kada kayo? Sana mabalin. Madamdama lang. Isardang min ti aginom. Maminsan pa ito magayak. Sumra kakton iti kwarto. Jak pa nga minarugyan ti Papa Aramid ni Sir Amir. Naglaka kayo mat ana umakin ni Honesto anagin umamir. Nasakit kami ng tiulok. Nalaka ka mabartak. Ken nada pa aramidan ni Honesto. Talaga nagagat ni Honesto. Natumpungan tinangimato ni ti kumpanya. Talken launay nila kay Sigmundo. Talaga pa tamapang namnamaan. Nadlaw ko ti panangitulnog ni Benji kin Elizabeth. Manaw mo't lang. Impagkadara kanyak nga umyan ni Jimalayda. Buisit. No kaano akayat ko kasarita ni Benji? Ay, ito rukon. Inton makaturog ni Amin. Awagak ni Benji. Ni Madam Margot. Anya nga tatibaga na kanya. Hello, ma'am. Itay bigat pa ilaan nga kayat ka akasarita, Ben. Makumikom ka lang. Nagpakuyog ngamin ni Lisbeth kanyak, madam. Sa adda na patagay na si Kasok dito'y balay. Anya ka diti ibagayo kanyak. Napatag launay. Amok at alkan nakaunay ni Amir. Kad saan apalimad kan ka, nagiti aramidan na. Jack mawatan, madam. Saan ka nga gulbod pa? Oray anya nga oras. No kaya't napaisukat ni Amir sa bali a babae. Paramit na. Nga, saan kung ipalubos? Anya nga tatikat asawan ni Madam Margot. Kaya't ko asyak ti kanunungang Benji. Saan po nga anamungan ti kinadagas ni Amir? Saan ka ni? So at tulungan nak. Talaga saan kayo mawatan, ma'am? Kahit ni Madam Margot, kumanunong akin ko, ana. Kasano ang kontrat ni Sir Amir? Idintong amok, no kasano ti kinabilag na.
ngam sa tinabuyatan. Nalasab na kiti madam. Apay, adamat kadwa man ang bantay ka ni Adelfa. Nakariing ni Adelfa, hindi tumanggan tirabi itatang. Apagbit lang, mati pa nagsarita mi. Ngam, saan ako na nakaturo? Ay, Victoria, Kasla da kayat yung ibaga kanyak. may banggap ka ni Benjamin. Oh, apay, anya ti may panggap iti dayjay at tao. May nakisarita kanya kadi kalman. Hindi damo kanwa ko yogan na tibos na. Kunak tupay ka. Inaklonan ang nagsinubyanda ka na Adelfa? Palipasan nagpahingag sa uwa. Nasdao ka ni Benjay di makita na ni Adelfa. Di na naman nagkita na bahay kan empleyada ni Amer. Tatang, pamatsendak iti inuulbod. Sa nakinaulbod na ito eh. Ni Benjamin kanula ang tinakakita kina Adelfa. Gaputado di pangibabao ng tibos na. Kan kuy-kuyugan na ti anak na. Iswasan da na ikan na ti gundawa yan nagsarita. Narigat ang mamatyak iti day tatatang. Apay nga rod asinarungkaran na ni Adelfa iti ospital. Iso pa'y tinangyawat iti kwarta kada kayo. Dahil dyan, di saan ko masungbatan. Ngamsan ka di, anapatpatag, amaimbagan na Adelfa, kan makasautan. Nasaripat patak ti idadadang ni Benji. Talagang maimyan ni Jibalhit na. Ituloy ko kunak dito at anamita. Gamit siya mapagsusurat. Kasapulak siguro ni Benji. Tapno mapagbalin ko dito feasibility study. Agmay may isa ka mat, Onesto. Ang mamargot? Awan mo tisang sangwam. Madam naman to na mamigatak, madam. Kalkalpas ko ang nagkape. Diyak matan mapagsusurot dito at aramitek. Nasi nga kagaya. Awan anyaman na, ma'am. Planok nga rod patulong kini Benji. Saan lagayam ani Amir ti agtalaglaunay kini Benji? Uray si ka. Taga dito ni Benji, ma'am. Iso ti ad-adda makamoy ti kang runaan na pagbiyagan dagiti lumugar. Onesto, nukas pangarigan taaddan to pagkontraan nyo kini Amir. Kabaalam ka di akalabanan? Ha? Ne, apay ko maakalabanak, ma'am. Kas pangarigan nga ro taadda diyo pagkinaawatan. Di mo ibaga nga ipalubos mo akasla robot kalatan nga awan ti kabaalan nga aramida. Mapurpurtya ang lakit din ni Onesto kadagiti impagak. Taychay mo ta, Benji. Kasla inranta na tinang liklik kanya. Di na ibaga amabuting kini Amir. Naturay ngamin ni Amir. Saan ko akabutang? Naplano kunti aramitan. Iso asaan nga agar aramid ni Amir. Sa anak apay kuspil kan kwan. Iso akasapulak da Benji kan Onesto. Ni Adelfa tayo chay. Isumot lang awanan ni ti Cortona. Kaba sino ti lalaki? Adelfa! Agsubli ka! Adelfa! Oh, linakintal talaga. Wano, saan nakatadagag? Di man latim balyaw. Oh, nagtaray na ti lalaki. Saan? Isublim dyan ako! Isublim dyan ako! Victoria! Victoria, galing ka! Tatang, nagdagdagainip ka. Ay, anyaya tinadagdagainip mo. Agyaman ka. Ada ni Adelfa di ta itana. Ay, natagdagainip ko akampay iti. Ada lalaki anang ilibas ka ni Adelfa di ospital. Anya? Sino na daya lalaki? Saan ko nailangaan, tatang?
Ano nga tati kay papanantay siya na Ay, anak ko ay dagdagay na pala ito. Awan ba't nga tat kay papanan na? Kunada nga ron baliktad di kay papanan di dagdagay na. Sa mga nuga po, tinalabas sa panang pampanunot mo, iti kasasaan ni Adelfa. Malakip ko. Ang mga lokal na at nagpakita ti ama ni Adelfa. Katang pamigpit, iti anak ko. Victoria, nagaranggang na Adelfa. Nagmula ka dyan. Adelfa, anak. Kumusta, Tirik Dab? Medyo nakapsutak pa yun. Nagsangsangit kayo. Makasangit ang lahang itinalaw sa raksak ko, Adelfa. Katagyaman na makasarita na kan. Makasarita na kamatlangan na nasayaan. Malakit mo ka din, doon niya talaga tinapasamakan ka? Ang mga nalakabay lang ang mabanog di panunod na Adelfa, Victoria. Tilaan malagip ko. Gapo iti panangkamakam ko kani Camille. Jak napakadante na paggas a kotse anang dungpar kanyak. Iti ilalasat ko iti kalsada. Ay, pinton maminsan na po. Agan-anad kanton. Abangan nga minat na pakaririmu ka, may tiday di aguntaway, Adelfa. Ay, di pagyamanan may. Makasarita na ka na naimbag. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kumusta nga ni Adelfa? Binagaanak ni Sir Amir. Ajak ulitin timang sarungkar kini Adelfa ti ospital. Malagip ko. Ni Camille. Nasingit dakin Adelfa. Isula ang timabalin ko pagdamagan. Manong Anesto! Ada ka ba't kaya man? Saan mo ka diya kinakuyog da Manong Benji kan daddy? Nabati da pa lang di opisina. Nakitak ni Benji nga agur-uray itirwar. Ket kasarsalita na kanon ni Mr. Garcia. Ada ka di manan papanan nyo kan Marichu? When ko ma? Kamusta na bale? Awag ka klangan ni Manong Benji. Mabalin na siguro panawan pa lang ni daddy. Saan mo na nakasurot ni Mr. Garcia, sir? Kunot no kotse na sumursurot ka tayo. Andala nga tayo. Umawag to no mayaw awan. Kaya't nakano ang makita ti Ibagbagam a resort. Naimbang tayo nawagan ni Lisbeth ni Benji. Madam nga min ngagsarsarita kami kin ni Lisbeth. Hindi nalagip na ni Benji. No magustuhan ni Mr. Garcia da ja resort, mabalin na mapantayo inton maminsan na bigar. Oh, kumusta? Pinaaramid ko ken ka? Kinasaritak nga ron ni Benji, sir. Taga dito eh. Katamo na lakit di. Noan niya tinapintas ang negosyo dito eh. Linton ni Benji. Saan na akadwa ni Onesto? Kasla inururay da Lisbeth kan Marijo. Talimugan da adago. Ang mga pinasugod ni Amir idag at da nagtutulagan da papanan. Agal mo day tanga amiga. Awagak. Saan asyak tipadpadasan na? Ipalubos nga ta ni Lisbeth. Amok lang nga rin, akursunada ni Mr. Garcia de Che Amarijo. Pagsilusak pa'y lang. Apay, Margot! Dimtang ni Benji, ngamdaras alimugan da Lisbeth ken Marijo. Amok asabali manan ti pampanunutan. Ni Onesto ti kadwa.
Anda pa panalmi kada Mr. Garcia. Lawan importante imagam. Sige, tabi siya. Nakita kita nga daki na sarita ni Lisbeth iti cellphone na. Sa kalpasan na. Imanaw ni Honesto. Maamot tumatlaan ken ni Honesto, tigapuna. Gusto na amang. Talaga nabsuga kon. Apay nga umisisa ba kayo? Ay, maragsa ka naklaan nga bang boy-boyakan ka. Kabayatan ti panangan mo. Ay, mas punti mangan. Kana, makapangan ka pa yun, nasiksi ka. Pumigpigsa ka talagang amang. Ba nag-apagyaman naklaunay ka niya po Diyos. Sana nakas idi nakakapkap sa utak. Ay, wagam kang runaan ti amin na po. Sana nadadahal ti kinapintas mo. Ay, huwag kayam. Malipatak mo ti mang taditidanong kingaw. Dito yo. Agyaman amang. Ay. Nagawid gaya man ni mamang. Saan ka din nga agsubli? Ay, jaka mo Siyak di sumublat nga umya namang bantay kin ka di hospital. Ay, katawan ka dit malagib mo anang sarunggar kin ka. Ni Camila ti malagip ko anak kasarita. Ngam apagbit lang. Kasla, jak pa yun malagip na niya tinagsaritaan mi. Agpada daw nisto kin bende anang sarunggar kin ka. Amang? Wen, kitagbada kami kin Victoria nakadoktal. Ani benje ti driver ti bus mo. Kati sumad lang ni hamin nasigo da kayan ayat mo. Kat, anya nga ti ko na ni mamang. Ay, nagungat. Ad-adda na nakagura ni Victoria kang kuana. Gapo ti panagulbod ni hamin kang kuana. Apay ngamin, amang. Ay, apo, ayan, nakaskas daw. Kung na ba, ay apo, kaano lang nga nagayan na yat kayo kung nagsina kayo. Nagsubli abing yat, himon na bigbeg. Ay, unay kalagid din na po. Magustok na iti lugar, Honesto. Aglalo, ta nakasarita tatyakin ko kwa. Kat inreserba na ti function hall para kada tayo lang. Kung nagtupay ang magustuhan nyo, sir. Nakaumay kayo gaya man kada Mr. Garcia dito ide. Well, sir. Ang saan pala gaya makabisado ni Mr. Garcia ti dalan? Naranaan mi idi da Adelfa. Kadwa na ni mamang kan lolo na. Saan sakit di maliklikan apag saritaan ni Adelfa? Ha? Ay, po, sir. Kumusta nga tan nga paiso na Adelfa? Kasaritak to man ket din ni Camille inton bigat. Wano awaga kinton madamdama. Pasansan lagi di asarungkaran na ito ospital. Tanasingad damat gayam. Inton maminsan na bigat, tiyay tayo dito. Bareng kayat da Lisbeth kan Margot ti sumurot. Kayat damat nga ta, sir. Enjoy ti agpasyar dito eh. Adama swimming pool. Ken nalawa mo ti function hall. Kompleto ti kagawaan dito eh. Nukas kasano? Maibayag ti panagtalinad mi dito Ilocos. Kaslag bakasyon kayo, sir ah. Talaga met, na bakasyon ti kadami dito eh. Malaksid lang akit kita ag ti pagimbagan ti negosyo. Kanuan niya pa nagiti mabalin apatak na rin ang negosyo. Madukto ko tanak lang nga rudin nga agmay-may sa dito'y balay. Tawagan na pailang ni Lisbeth. Amok tumutla ang asutilinak. Apay, Lisbeth? Tita Margot! Matlaw nga makasursurun ka, babae na timag mo. Oray siya, makasursurun ang launan. Talaga karibalansan ni Daddy ni Mr. Garcia ka ni Maricho. Inawaga kita ni Daddy. Kadwa na kano da Honesto ken Mr. Garcia. Asino nga rod yan adda apat-pat siya niyo? Asino kumapay, dini?
Kadim, gapo ta asawak. Uli naman ti kinunam, Tita Margot? Asawa? Ha? Anda pa managnag mo nga asawa ni Daddy? Ha? Madadaan lang ti oras ko ang makisarita kan kababae. Mamak tumatla ang tipod na. Nangipahigayam iti tulong ni Sir Amir. Ngam ti basol ni Benji. Pinagparang naan ni Camille tinangiawat iti kwarta. Gaputasan na kaya tamamuan ni Victoria. Asinarungkaran na ka dito ospital. Tibidlod na. Sana natulagan ni Camille. Hinramraman na kayo lang arod a kinagura. At tapan ni Victoria. Ngadda kinasarita mo ti cellphone mo, hindi madisgrasya ka. Nakita nga mi ti cellphone mo, nagsarita kayo ide, kinunis daw. Awan ti kinasaritak iti daydi agundaway amang. Saan na mamati ni Mamang Mau? Asan kayo nagsarita ka ni Hamain? Idagtrab-trabaho ka pa ilang. Ama? Apay-apaw? Kasano nga tada ito eh? Ipudnok nga ta ka ni Mamang daydi pa nagsarita mi ka ni Benji. Kasla mamati kayo napudno ti impulog ni Lisbeth. Nairan-ran na laki din ang nagsasaruno kayo si Mangpet. Da kami kada honesto kan Mr. Garcia tinagkukuyog. Napan mi kinita ti resort, apang ituluyan minto iti panagmi-meeting mi. No agul-ulbot ka kanyak. Maamuak tumatlaan. Nawaya kang agdamag kani honesto. Sumrikak man lagan iti kwarto. Gaputa na bannog ka? Saan ka di? Ti problema ken ka, nalaka ka amamat pati. Di mo labadlawan, asut-sutilin na kalaang ni Lisbeth. Talaga akong trabida ni Lisbeth iti biyag ko. Imbes ko ma-enjoy ko tagbakasyon. Ay, dandan inal daw ang mabwisita kiti dayta Lisbeth. Benji. Unay matanda na panangisam mo. Ni Camille tinawagak. Nakasarita na kanunin na Victoria Idirabi. Kaya nakasarita na kanu anasaya atin ni Adelfa. Nagsaya atin no kasta, sir. Adaman kayat ko adamagan kan ka? May papanitian niya dayta, sir. Adamot kayat ko adamagan kan ka. Kinasarsarita na kakadimot ni Madam Margot. Ay wen, angan Jack maawatan ti kayat na mapasamak. Kas kan Sir Sigmundo, napudnuak kan Sir Amir. Ken agasawa da kan Ma'am Margot. Agturong ni Madam Margot dito'y. Ang mga nung makadlaw. Tapos nagsakit iti pagsarsaritaan niyo. May panggap iti trabaho mi, Madam. Ken saan kami unang nagsarsarita kan Benji? Kayat ko, makapagsindingad kami. Nag-enjoy kayo kadimot lang, iti pa nagkuykuyog yun, iti kalman? Pinasyar mi kada Sir Amir kan Mr. Garcia ti resort na nagmimitingan da. Nabanno ka ng sursurot kada, Lisbeth kan Maricho Jaimon. Kasta ka di, Benji? Naimaglakit. Tayo masidag ni Madam Margot. Amok na niya ti kahit nadamagan kanya. Talagaan napigsa ni Adelfa tatang. Nakasarita yung gaya mo na naimbag. Saan ka di maragsakan iti dayta? Bareng nagtultuloy yung ti panagimbag na. Tapno makaruwarmatan iti ospital. Nagdamdama ka kwa na. Iti dahi di pa nakadisgrasya na. Awang ka no, mati kinasarita na iti silpon na. Naunandak sakit na nagdamag.
Kati may panggap iti panang sarungkar da Onesto ken Benjamin? Nararangawan po na pa idi sinarungkaran da. Adalaang napatag akayat ko damagan kini Adelfa. May panggap ka de kan Benjamin, wano Benje. Saan mo ka din nga oray na makaruwa rito ospital? Sige tatang, inakagdigos. Sumublata ka mang bantay kini Adelfa ay hospital. Nakadlaw nga ni Benji iti kayat ko apagdamagan. Kat imbawing na ti saritaan mi. Takayat na aliklikan da jabanan. Mabalin mata talaga da jay. Kanya nga tati pangpanggapan ni Madam Margot. Malagip ko ti imbaga na idi. Adupe ti jak mo, may papankan Sir Amir. Malaksid itinadlaw ko akinaingat na. Nasaya at abos. Amok nagduha-duha kayo mamang. Pudno, aday di damo apa nagkuyog ni Manong Benji ka ni Sir Hamin. Saan kami anay kan iti gundaway ang nagkita? Jak amo, no inranta na saan kami ang nagkita. Ngam apaya sinarungkaran na ka dito ospital. Tapno mamingga kayon mamang. Ipudnok kada kayo daytoy. Iti na minsan anasapaak iti balay da Camille. Nasda awak idinalasin ko ti kotse ni Sir Amir ang nakaparada iti balay da nana sanang. Kat nagkita kayo kanamin? Wen mamang. Iti day di lagun daway ang naduktalak nga iso ni Benji. Ngam saan mo nga ibaga kanyak? Pakawanan nak mamang. Akwag abindot ko dayta. Nagbuta nga kada kayo. May salaaban at ti siguraduag kada kayo mamang. Saan to ang mapasamak ti pampanunutan niyo? Siguradong lang dayta, Adelfa. Awanan ti masapul asublian mi kanihamin. Nimot ngamin, Maricho. Agsubsubang dalang arudan iti nobyo na? Kapo iti pa nagselselos na? Kayat na pailang ti makikuy-kuyok kini Mr. Garcia. Anya nga ron, ti plano ni Maricho. Makasubsubli ka din di Manila? Dad, kasano ka di pa iti kabayagyo? Mabali nakalpasa na makapagplano kami anaimbag ka na iti negosyante. Yung damagak man kin ka. Di mo ka di kayat, nga ituloy mo, ti panagadal mo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Processing item kadagiti kang runaan a produkto dagiti lumugar. Gapo iti kurang nga pagpuunan da. Saan da mapatangkan tinakam da makigasang kasat? Saan pa ng kompetensya kadagiti babasit a negosyante? Ngem mabalin mi ti mangtad iti pagpuunan da. Ket da kami ti manggatang kadagiti produkto da. Ni Adelfa ti nag-text. Basaan. Kumusta kayo dita opisina? Naamuak ken ni amang asinarungkaran da kulito'y ospital. Ini awan pa'y pulot. Awagak man laangan ni Adelfa. Oray apagbiit laangan makasalitag. Di nakmat ngaminan palubusan ni Sir Amir amang sarungkar ken kuan iti ospital. Ken amangan numaran at ni mamang na. Ket anyamanan ti pananutin na. Hello, sir? Nabasa ti text mo, Adelfa. Isong inawagan ka laangan. Kumusta kan? Pumigpig sa akmatan, sir. Saan pa yung mabalin na rumarak dito yung ospital? Naamok nga rod ken Camille. Anak kasarita ta kamatlaangan na nasayaat. Dahil dati pagyaman naglaunay, sir.
nakapsutak namin idi. Naamang ka naamang ka ni mama nga sinarungkaran kan mo idi sanak pa anak kapungod. Adelfa, jak amo narumbang ibagakon kan kaday jay. Anya ka di day jay, sir? Sakbayan na amuan mi ti panakadisgrasya. Binilinak ni Sir Abi na pagdamagan ka. No, interesado ka pa ngagtrabaho iti kumpanya. Kasta gayam. Sir, amang itong kalat adumtang ti mamang ko. Sige nga Roden, Adelfa. Agyaman na kiti oras mo. Bye. Ngayon baglakit din tadya kong pinagbayag ti panagsarita mi ka ni Sir Honesto. Inungtan na kumamanan ni mamang lumasangpatan na ka makisarsarita ka ni Honesto iti cellphone ko. Ano? Interesado pa ilagayam ni Sir Amir nga agtrabaho ak iti kumpanyada. Kasaritak to ha. Maawatan namat nga ta tinapasamak. Saan ka madanaga? Takpay nagsubliak di Australia. Agpasyarak kumanan dita. Jak makaumay ita dita, tagdapay lang ni Adelfa dito ospital. O sige, bye. Mamang? Napan ka din ni Amang Ija Farm? Wen. Kadigdigos ko itay rimuar. Oh, naot-ot ka di pa'y na kita sugat mo? No, dadu mamang. Saan ka di maulaw? Saan mat? Napigsa akong tikonak. Sige. Kasaritak tumanan ti doktor ang mga asikaso ka. Barang napalubusan na ka na rumuar dito ospital. Mabalin mat siguro nga jayak ton balay nga agpaimbang. Marik na akong ti panakasaal ko iti kadak dito yung ospital, mama. Ay, inyid daklaang tanarik na kanabanog kadimteng diti kamuy-muyungan. Engem, sa guyap-guyap nagmudan. Ay, ayaw na yan. May lilia kiti kinalami istipuloy. Malagip ko lang dagiti agina. Dabay lang na Delphi di ospital. Pilitin ang tinana ngagdesisyon. Ay, katiapo ko. Nakasagana mo tamang supyat ti inana. Ilaban na latamat ti kalintigan na biman. Sir Amir, Madam Margot, dumsagay latan. Siya akong timakam mo amang bagkat kadagay ti intugot yung akagamitan nyo. Di mo matla nalipatan ng intugot ti drone, Benji? Patayabag to inton madamdama, kabayatan ti panagkalap ng tinigosyante, akakadwa ni Mr. Garcia. Wen sir, ada iti compartment ti lugan nyo. Napintas sa lugar. Adun sa kita. Inaldaw, aday dayuan na iti turista na iti lugar. Nakareserba ti function hall nga ramatin tayo. Awan gayam. Natuloy matlang ni Maricho ang nakilugan kada Mr. Garcia. Nakita ti ilulugan na iti kotsena. Talagan sa ako kuanan, dayjay ababay. Sapay ko ma. Tasaan nga umay ni Lisbeth dito. Tano saan amadagtaol ti altaw ko. Talaga agarang gadyang dayjay amarito. Kasta unay kit din apaggaak na akimpat ititakyag ni Mr. Garcia. Andiyan na dyan, Margot. Diyak na yung tunaran. Makita mat. Madama, ti panang patayag ko iti drone. Kasta unay tiragsak ni Mr. Garcia. Ta iso ti nakakarap iti dakalapaltat, sir. Kinantsawan da ka ni Marichu dagiti kadwana ang negosyante. Kasta gayam. Awan mo't gayam dakas na. Mabwisit ak nga rod ang makakikita iti dayjay a babae. Anya tinangikuyugan nga ni Lisbeth nga imay dito Ilocos. Ang subli ak manlangan iti function hall. Ang magmay-may saka dyan. Awan ka sarsaritam. Awagak ti may sa agayam ko iti Manila.
Talaga day ta Margot. Anya nga ron ti serbi na nga imay dito resort. Sige, honesto. Mapantan ni tayan da Mr. Garcia. Ibabaklang ti drone. Sir, ada ibaga kada kayo? Anya na ta? Iniinutan nga agpababa ti drone. Ayan ni Benji. Awagak man, pidutin na ti drone iti pagdiswan na. Benji, pidutan ti drone. Sir, sakbang imay tayo dito yung resort. Nag-text ni Adelfa. Iso nga inawaga. Okay, kumusta ka no? Natigsa ka nun, sir. Sana nabayag ti panagsarita mi. Ngam na ibagak kan kwa na ti bilin yung idikan kwa na. Nagsakit pa ilang ti ulok. Inak man lagdigosan. Namawagak man pa ilang ni Manong Benji. Agpasuko na kankwanan. Hello, Ma'am Lisbeth. Anya, kumusta di tama nung Benji? Kasta oray ragsak ni Maricho. Tanakaban ni itmanan ni Mr. Garcia. Ididakkel nga ikan. Agin ninyo talaga ni Maricho, ha? Ano din ang kaya tagsubli di Manila? Naragsak nga rod. Sayang, tawan kayo. Sige, agdi ko sa klang. O may naksukunan, ha? Uray na sakit pa lang ti ulok. Umayak dita. Sige, Ma'am Lisbeth. Kumusta ka ni Daddy? Ni Tita Margot? Kumusta? Nagsubli ni Tita Margot iti function hall. Taslada pa kusurunan na. Napanmatan di mano ni Honesto kini Sir Amir. Kadagiti agkalkalap apada da negosyante. Kasta? Sige, Manong Benji. Bye! Maragsak sakit ti ulok. Maragsak ka nakitimbaga ni Manong Benji. Ad-adan ton, masuron ni Tita Margot. Inton adda ako ni Jai. Imbagak meten kan kaitay abang bantayak ni Adelfa diti ospital. Anya, ada ditada kiti barkada ta, idi agad-ada tayo pa ilang iti kolehyo. Katsyak laangan ti awan dita. Awan mabalin ko. Sige. Padasek to tiyo may dita inton malam. Bye. Mamang, numasapol na kayo dagiti barkada. Mapan kayo latan. Ngam batang ko, timang bantay ka, anak. Uray, tadamat ni Manang siya ng akadwak. Sandak apakadanagan. Makagunaya ko na bukbukod ko. Sigurado ka, Adelfa? Wan, mamang. Masapol ngaag-enjoy kayo iti pa nagbakasyon nyo. Sige nga, Rod. Siya nang anong saam ni Adelfa, ha? Bantayam. Agawidak pailaan. Sumurot ka pa'y kanyak, tagumatang ta itikanan nyo dito ospital. May mayat pa'y kitli, no awan ni mamang amang bambantay kanyak dito ospital. Kapay nga takas to iti marikrik kan kwa na. Kas lumauma ako na makisarsarita kan kwa na. Takas ano? Problema lang ti ipapaay na kanyak. Siyak marik na ti panagipatag na kanyak. Napatpatag kan kwa na ti kinaturay na. Wow! Nagdakulan na iti tilapia, Honesto. Nagasat kayo, sir. Itay damo. Dakkalapaltat tinapadawi yo. Nagbayat talaga paglangayan dito resort. Naragsak ka makapadawi iti ikan. Ada pa'y sidaamon. Napintas dito yung napanunot yakin ko kati resort, sir. Iso nga agsubli-subli dagiti tao. Mga no ada ma-enjoy ko ti panagkalap tayo ngam ti panagmi-meeting tayo. Sir, ni Lisbeth Dajay ah. Kung nagpaiso, sumarsarono ka ni Benji. Nukasta, napan sinukon. Nasayaat man tadimanon matlaan, sir. Maring makapadawi akmanan, Honesto. Well, sir, makapadawi kayo.
Alyawam, Tita Margot. Di man sapay nadlaw ti kada, kiti asidad mo. Lisbeth, unap na nasakit ti ulo. Nagupara kiti banyo. Ngam, nasakit lata ti ulok. Ngam, oray maulawa. Inmaya. Ingagarak ti may nitoy, kaputa. Kastaw na ikano ti ragsak ni Maricho, nakapadawi iti ikan. Ni Maricho aya. Ni Mr. Garcia. Oh, nagulbod nga rin kanyak ni Manong Benji. Ngamoray ka no ni Maricho. Nakaragragsak ka no. Kaputa nakapadawi mat. Iso nga umapalakman. Mapan kay ti ayan da American honesto. Madama mo ti panagkalap da. Talaga mapanaki jay? Ang mga nadadalang agsakit ti ulok no sikat ti kasarsarita. Nagmalas. Jakmat langan makapadawi. Masurunak. Inantyawan nak pa ni Maricho. Padasan man na. Makapadawi kan tulat ta, Elizabeth. Manjakon. Nawad-wad meten na iti napadawi tayo. Mabalin tayo siguro tagsubli ti function hall. No, sana makanay na iti nakalapan tayo, asidan tayo. Makamudan to naman nayon. Well, sir, nakakater ti pangaldawan tayo. Pura ti merienda. Angan, saan tayo pa matanag merienda? Agkoyo kayon kan Elizabeth nga agsubli ti function hall, honesto. Sublyak lang da Mr. Garcia. Anday dyan ni Benji. Makursunatan na sa ni Maricho. Karibalan na nga ta ni Mr. Garcia. Manong honesto? Amo na akon? Umadado ti customer ti gayem ko dito resort na. Ada ka no grupo tinigosyante ang mga ramat iti function hall. Isa ti pagsasanguan mi kano kadag iti barkada kat iti mismo abalay na dito resort. Talaga bumakbak na ang tigayem ko. Nandiyan na kailangan mo tayo Maricho. Pagsublin na na tayo di Manila. Ha? Ay pagtanag sa rin madanday ka ababay. Tungong paat dahi ito na madalapas na. Nagbastusan dahi ta ababay. Elizabeth. Da kayo gayam. Agdadanon tayo gayam dito eh. Honesto, gayam ko ti akin kukway ti dito resort. Inawis na ta adda ngamin dito dagiti kabarkada mi. Parang honesto. Ang among gayam dahi ta babae? Sige honesto. Sige ma'am. Di ta kapay. Bastos dahi ta babae. Saan nga ta nga isursuro ti tinaganakan ko na? Aglang lang abak nang. Kadwa na ni honesto. Adula amin na di pagmamalasa. Madama pala nga matuntuno dagiti nakalapan tayo, honesto. Nga mabalin tayong timangan, ta adamat dagiti naisagana pangaldawan tayo. Well, sir, kanada na ituno nga ikan ni in-order tayo. Hindi may tayo nagpareserba. Mangaldaw tayo, agsasarito tayo ito na madamdama. Lisbeth, apay na kami sugsug ka. Tita Margot, diyak kayo dadildilawan na ka. Mabwisit aklaan. Taychay mata babae, baka pabwisit. Sino, babae? Dahi ka ni Maricho. Alkalpas dan sakit di ni Mr. Garcia, nagtigos. Agdigos tanto mamut iti swimming pool inton madamdama, Lisbeth. Si Katulatan, nakadigos akon. Margot, laglagi pa, akadwa tayo ng itinigosyante. Awan tayo, hindi bala. Ne, amang, nakikuyog kayo ba't ka ni Manang Syanang? Ay, yak nagbayag iji talon ra makaturturogak. Nagkita kami kini siya ng kandamuak. Ngada na pa ni Victoria. Pinilit nga min jigayim ng akin kuko iti resort na panantayo idi. Ada ka nung amin dagiti babarkada da ijay. Sige, mangal daw tayo nga rodin. Amo ka mabisin kan. Nagtinula na siya ng...
Naimas gayam ti sidan tayo amang. Adulakit di ti makan ko. Masapol. Ngagpapigsa ka po. Wan amang. Barang mabalin kunton ti rumwar dito'y ospital. Honesto, nakasagana ka din ti feasibility study ti project proposal mo? Wan sir, inlupas ko idirabi Nagpatulong ako ni Benji. Talaga saan lang ang driver ni Benji? Saan ka nagbiddo ta nagtalikken ko na? Ado dagiti dinamag ko ken sir. Sige man pa sir. Alaki laptop ko. Ni Adelfa, kumusta nga tan? Hello? Inturturod ko timawag kada kayo, sir. Agyaman naklauna itim pa ayo at tulong para itipan na ka-ospital ko. Awan anyaman na? Basit laba nagdadyay. Nagsarita kayong samat kani Honesto. Naidano na lakit din, tibilin ko. Ang paimbagak pa, sir. Amir! Sige nga, Rodan, sir. Bye. Sino ti kasarsaritam? Iti cellphone mo? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.